nshuti za Haleluya Amina TV, channel y'ivugabutumwa ikabagezaho n'andi makuru y'iyobokamana ndetse ikabagezaho n'ibiganiro by'iterambere. Aha tugeze rero n'ahantu tugeze tuhasanga umudamu witeje imbere, umudamu ukora imirimbo y'abagore n'abakobwa. Reka tumusabe abanze atwibwire. Madame, muraho neza? Muraho neza. Ubundi mwakibwira abakurikiranye Haleluya Amina TV. Murakoze, nitwa Habonimana Elizabeth. Uyu mwuga se umaze igihe kingana iki ukora? Umazemo amezi 5. Umaze amezi 5. Uyu muri ukabona hari aho kugenda guteza intambwe? Yego, hari aho biri kwinjyana bingeza bitewe nuko natangiye. Ubu se ntibigusaba igishoro kinini cyangwa waba wiyambaje na banki ikaba yakugurije? Oya, ibi ngibi ntabwo bisaba igishoro kinini. Umuntu wese ufite ubwenge bwo gutangira hasi yabikora, kuko nta mafaranga umuntu uwo ari wese atabura, ni make cyane. Uyu mwuga wita wese ubundi? Ni Ubwiza Shop. Ubwiza Shop. Ugiye mu isoko mu mujyi n'ahandi hose ukavuga ngo ndashaka Ubwiza Shop, bamenye icyo uvuze? Oya, iyo ni izina rya business. Ni izina rya business. None ibikora uko babyita? Ibi ngibi izi nkora ni perike za naturelle. Perike za naturelle. Ese perike nk'ubu imwe niba atari ibanga waba uyigurisha angahe? Iyi ngiyi ni 5,000 yonyine. Iyihe? Zamura cyane. Izi ziri hano zose ni 5,000. Iyo ufite mu ntoki nayo izamura abakiriya bayibone. Niyo ngiyo. Yego. Ambara mu mutwe turebe, kugira ngo n'abakiriya rwose nabo bazaze kugura nta kibazo. Urabona ko ruberewe rwose. Ni ukuvuga ngo utunguwe n'urugendo ushobora kuza ukagura iyi ngo yitwa perike. Okay. Ahangaha turi bahita ngo iki? Hano ni Gikondo, mudugudu wa Bwiza, ku muhanda wa Sansenike. Ku muhanda wa Sansenike. Ubwo hagira anniversaire ye bayita yihera? What? Ya anniversaire yo hirya yo bayita yihe? Kuri SFB. Kuri SFB. Ubwo no kuvuga ngo uva nk'Igikondo kuri Merezi uramanuka? Uramanuka ukagera CGM. Ukamanuka ku kibuga cya Mburabuturo. Ukata uwo muhanda ujya kuri SFB. Ukamanuka kuri Sansenike. Ukamanuka address hari yitwa bahita kwa Senderi. Bahita kwa Senderi. Senderi ho uri umuhanzi? Yego. Aho uhita ungeraho ntuye ku muhanda biba byigaragaza. Ugira nomero ya telefone? Yego. Wayibwira abazagukurikirana banaguhamagara kugira ngo muganire n'ibindi bitandukanye? Nimero yanjye ni 078 47 95 474. Bakunzi bacu ba Haleluya Amina TV, rero twiyemeje kuzajya tubagezaho amakuru y'iterambere kugira ngo murebe n'aho abandi bantu bageze. Abantu benshi bavuga akazi kabuze, ariko murabona ko uyu mushiki wacu we yiteje imbere. Murabona si yimisatsi akora gusa, afite n'ubucuruzi buringaniye ariko nabwo bwiza cyane bugezweho nk'uko turimo kubibereka. Ntihakagire umuntu uvuga ko akazi kabuze, ahubwo buri wese ashakisha icyo yakora kugira ngo abashe guteza imbere umuryango we. Nge rero nk'uko bisanzwe amazina yanjye ni Hitimana Dismas, wabagezagaho iyi nkuru nabakurikiraniye. Imana ikomeze kubampera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.